Hayi selhamkile ke babukele emakhaya sasibuyile solo sikhulumisana nabo ke bamfula bede kuwo umkhosi weBuganu lana ke eBuhleni. Siyavusela bhuti omnjani? Siyaphila sithandwa sami ninjani nine? Siyaphila sikhuluma nabantu akabani uchamukapi? Nikhuluma nacebisa ukaMagongo uqhamuka letule Dinsabeni kuBulunga. Kunjani emaganweni lonyaka? Awu mfana make ngingete ngingachazi ngemagama langakanani kodwa bangange boya benkomo. Kuyabulawana bunanzi ke bona busetulu angati nekuthi ngingathini ke ngalabamvu labangiyamako lomqimbi kumnanzi kakhulu. Uthanza ini kakhulu lana nje? Kakhulu nje ngithanza lobumfu lobukhona eMaswatini lesikubonako lokho kokuthi sikanye kanye simunye nako kakhulu lengikuthanza konje lamaganwini lengikubonile engiko lokutasikhuthatha simaSwati ukuthi sichubeke sibe munye sisive kulesimo lesisivelele. Manje sayitholile ni taste. Hawu sisi phela vele Ngikhombisa ngifuna ukubona. Hayi phela make engombozweni la ihleli khona. Ngifuna ngibale ngombozi phela. Hayi phela make inkombozi sifaka ngalana batawuze emamena nga focus. Funa aba focus. Phela vele yesisi kanti siteleni lana. Manje ba focus ayinathi uyabuka nje. Hayi make sekuna 5 nje mina lothwele mina. Angiphe munye. Hey kukabi. Wenda kakhulu ku out of fashion ke lokho. Siyabonga Magongo. Siyabonga nathi. Bye angivete wena. Baba yini? Solo sikumkhosi lomkhulu kuwo kumkhosi weBuganu nyalo ke eceleni kwami nginalo ke lijaha lelidzala lengidawucela ukuthi livusele umbukele ekhaya ngabe sikhuluma nabantu akabani. Sikhuluma na Carpet ukhuluma na Carpet wakathusi la ehlangothini elivinjiwe ngejaha impumalanga le. Engabe khamba njani nje ke umkhosi lomkhulu? Umkhosi lesikubonako nje etsine so far imvula liyagqoba kakhulu kangwane. Liyagqoba liyana liphinze lime lesikubonako ngiloko. Solufikile nje ubona simo sekanjani wena udivela kunjani ujabulile yini lokubala? Ngijabule kakhulu lokuba lapha ngoba lemvula itibusiso takangwane. Yini nje nyalo lekujabulisile? Nyalo nje ngijajuliswe ngilendlela lokugcwele ngayo lapha nalapha kugcwele ke nje nanyalo labanye solo basangena bayeda vele la emkhosini lomkhulu weMagano. Kunjalo babukele emakhaya sikuwo umkhosi lomkhulu wona ke umkhosi weMagano njengoba ke sichazile ngaphambilini lana ukhona naye ke Zandile Mpapane naye ke lesitamniketa ke lithuba leko kuthi kuyakhulumise make lesekakhona la eceleni kwethu ngidamniketa yena Mpapane lithuba lekutha akhulume kanye naye manje. Sibathulile lana bokhanyisile lana nhlanhla kusi awusikhona impela. Lisinethile ke lizamile ukusinetha kepha ke hawu ngeke lisikhone sijabulile sinalo lithango litawugitsa embi kwemakhosi nginamake ngabinde lana make ngiyabona spirit sihayi siyavusela make. Amen. Ndakubambela Nkosi. Ndakubambela Nkosi. Okay. Kunjani nje kujabula injani? Hayi sijabule kakhulu shem kakhulu nalo bathi utaza umcolo but uNkulunkulu uphamise isandla ukuthi ungedi samcolo kanti siyambona Mswati asithandazela live lakhe ukuthi ubedele monakalo ufanele ube khona. Sijabule sikanethwa sinethwa lokuncane busisonke lendvula lencane vese sayifuna imvula lencane. Siyabonga abantu abami kakhulu sijabule la emaganweni sijabule suke emakhaya ethu basicela sacela abadotsethu asikakhona ukuthi sihambe siyabaleka sicelile basikhulula. Sithe kahle nje kumnandi sasibashela emuva sihambe njani lakhaya. Abakanikini inkinga yabo babe nanicela kuqala. Abasininkinga shem. Chamuka kuwena manje. Kaphunga enhlala abantu. Kaphunga. Make ngabinde ke Emaswati lamahle nalo lonye lithango lapha embi kwami. Cheke kalfifane la cheke. La fala cheke kalfifane la cheke. La fala la cheke kalfifane. Cheke la cheke kalfifane la cheke. La cheke. La cheke kalfifane la cheke. La fala. Awu impela la cheke hawu siyanibona njabule impela ngubani lemake lengikhuluma naye igama lesibongo Ngithemba wancumala. Umalo jabule impela ngiyakubona Ngijabule kakhulu. Kwesi 8
ngijabula kakhulu ngiqhamuka enkundleni yaseSigwe kasawangwana ngishifu wami. Yebo. Make kunjani uqhamuka kuphi? Ngiqhamuka eSigwe mntana. Lelichikeka olivivane lisho kuthini lengoma? Kujabula nje kwabomaka ngithi uyabathi sibaba netiganyana zabo nje. Bajabula ke makhosikazi ngaleyo ndlela. Babe chief kasawangwane chief wethu phansi eshiselweni. Sijabule kakhulu. Siyabonga mntanami. Yanele, solo sifuna wena la kunjani? Ningifunelani mankosi? Solo umemeta ukade bekuphasi. Bodlamini. Kunjani Tenele? Ngiyaphila bogola njani nemalangeni. Injabulo yindle nasilakhaya usibitile baba, usibitile lo muthi. Usibitile wakangwane site khona bonkosi. Bathi kutabana zamcolo lo kunendile ngonifana. Siyabonga base beungicyclone bani yena lo Freddy. Sivile ngenhlanhla lenhle ukuthi bathuwele ngale kwamakhelwane kamapoto thina usiphuthile bonkosi. Sijabule ngiqhamuka kamanzini eFairview but ekhaya kithi kusenyake. Nkosi yami kashifu malungu bonkosi. Inhlanhla yinhle bodlamini. Hayi sibonge kakhulu cha. Siyabonga bogola. Cha sowushilo ke ukuthi uqhamuka kamanzini uziyathi gcaja impela. Cha sibonge kakhulu njengoba nibona ke Emaswati lamahle awuluthango lujabule impela saqhubeka senikhombise ukuthi engabe kwendekani saqhubeka khona lana esigodlweni eBuhleni. Solo skiwe umkhosi wabo ke Buganu sibonga kakhulu kuya ke Zandile Mpapane siyachubeka sikhulumisa khona ke bantu labethe kungenela wona ke lomkhosi lomkhulu kanti ke lesikubonako lana ukuthi bakhona nalabo labatentela wona ke emabhizinisi kuyakhomba ukuthi ke veni la kangwane tindzaba ke temnotho tinayo ke indlela yokuthi ke tifukuleke ngandlela thite njengoba ke laba bemabhizinisi nabo abakadibeki phasi bayatamba ngetindlela ke letahlukahlukene lapha ke eceleni kwami senginabo ke botsatse lababili labahle kakhulu ngiyababona ke basebhizinisini encane sichazele nje ukuthi nibo bani magameni. Libito lami ngingiphangisile ngwakadlamini enzaweni yasemliba lele si based khona ngebusiness lethu le makeup sendade ingalo face makeup. Okay sisiyena ngibani? Libito lami ngibongekile Dlamini sibhize ngato kudlala ingalo senda i-makeup lenhle kabi la ikhona la. Ihamba njani vele le business? Okay business lethu silicale eminyakeni lophelile but nje so far since liqalile lihamba kancinyane kusa ngoba lisakhula but nje so far kusahamba kahle ngokuthi sibambisene mabo business man bambisene nikhona kwenda lokwana lo. Engabe vele ningatibongela nithi nje ngwenyameni ukuthi kube nemsebenzi lo omuhle lofana njengalona njengoba senikhonile kuthola lithuba lokuthi nitawenda ibusiness. Sibonga kakhulu kusilo sikhulu bayethe ngoba okay bantu abaningi bangasado okay besado enzaweni but isikhonile ku market lapha nalapha cansi labanye bathethele ama contact ethu batokhona kusifonela umsebenzi wethu bawuthandzile. Sibonga kakhulu malangeni lamahle njengoba ke sendibonele iFacebook yendiwana khona la eBuhleni koke umkhosi lo mhle kakhulu umkhosi wemgano emabhizinisi siyawabona amanyenti kakhulu eMaswati ayachubeka yazama yona impilo kanti ke sichubeke naye ke Mpapane Zandile Mpapane lo tawuchubeka kakhulumise ebona ke labanye. Sibonge kakhulu kuyena onhlanhla njengoba shilo Emaswati lamahle ukuthi lapha semkhosini wabo Buganu sisesigodlweni eBuhleni kepha ke vele nabo somabhizinisi babese bathatha lithuba nabo ukuthi bakhona ukuthengisa njengoba phela abantu vele kujwayelekile ukuthi babulale inyoka lana siyavusela. Yebo make ninjani? Ubani igama lesibongo? Ngimachawe mina wakamisi. Hamba kanjani business? Hayi business iyaqhubeka impela kubhizi impela. Kunisita kanjani nje ukuthi nakunemikhosi lenjena ayilive nikhona ukuthengisa njengabo somabhizinisi labancane? Kuyasisita uma siyathola lokuncane bozukana Nkosi yami ekhaya abantwana balala badlile. Sibonge kakhulu bhuti wami njengoba bese ngishilo Emaswati lamahle bosomabhizinisi nabo bathola lithuba lekuthi bakhone ukuthengisa lana babekele lokuncane lokuse etafuleni liyana Emaswati lamahle kepha ke awu bathfokotile lokho akubendi ukuthi ubabona ngase baphelelwa ngemandla spirit si high njengoba nibabona sinamake lapha eceleni namake naye ngisomabhizinisi njengoba nimbona nje uyayosa inyama impela uthengisa kudla netimbahla kunenjela kwendako make ngabe ungasitshela nje ligama nesibongo nekuthi kunisita kangakanani ukuthi nakunele imikhosi lenjena ayilive nikhona ukuthengisa?
Kusisita kakhulu ngoba siyakhona kuthola bosumbulwane bebantwana sibamikise etikolweni njengoba umnotho sowile kulamalanga but sesiyakhona kuphumelela thina sibomake. Siyabonga kakhulu kuba khona nemkhosi wesive. Ngiphindile wakagama. Kakhulu gama awukuhle impela Maswati lamahle sitawuchubeka sinikhombise ukuthi khamba kanjani nginato ke tinsathelo temsakado la sinabhekisisa ngambule sina ekhanyisile mabuza nanenhlanhla Thwala Julisa Mamba kanye ke naye siyabonga Dlamini utabanikhombisa nje chikho lana eNdlovu ukuthi khamba kanjani bantu babulala inyoka njengoba niyibona imvula ayibendi ukuthi beve ngathi ngase bayabaleka babele emakhaya cha kepha ke solo baphokophele khona sijakile ke kubona lithango likhombisa Bugaba embi kwawo emakhosi sisabe sichubeka sinikhombisa ukuthi khamba kanjani esigodlweni ebuhleni kibo ke kumkhosi weBuganu. Sibakhulu ke Zandile Mpapane solo sikhona lana edolobheni ebuhleni la sibuka khona ukuthi ngabe kwendekani ngephandle kwaso kwesigodlo komkhosi wawo eMaganu. La ngikhona khona ke vele house sesineneni sawo siyabona ukuthi aphiswe khona la ekhaya sanibonani bomake ninjani. Sanibona maka. Hayibo. Sifuna ukuva ukuthi yakhiwe ngibani le juice lenhle kangaka maka. Angifuni. Awufuni ukukhuluma gogo? Angifuni. Hayi sifuna ukuva nje ngala Maganu lobuganu ngoba siyabona ukuthi buhle sibili. Bisani lwaza 500 ngilonitshela. 500 utositshela ukuthi aphiswe nguwe. Bisa 500 ke. Okay ngidakulethela 500 ngibuke kancane. Sibuka nje uthi nje kancane. Hawu gogo Maseko ke usicithile kodwa kakhona emajaha la khona lana siyavusela njani bonke? Siyaphila. Ngubane lona lokhulumako. Hayi bekumnanzi la Maganweni bekumnanzi kakhulu. Sinathile Maganu agogo Maseko bekamnanzi kakhulu. Simnanzi nje ngamaganu agogo Maseko. Qhamuka wena babe ngubane? Mina ngibuye Enzingeni mina. Uthanza ini ke la kulomkhosi? Ngithanze Maganu. Wona kuphela. Nalabo bhejani. Siyavusela bhuta menjani? Siyaphila make njani nini? Siyaphila na sikhuluma nabantu akabanqhamuka kuphi? Ngikhuluma namXolisi wakavlakade Sibonga mama. Ubuya kuphi phephethe? Enzingeni make. Ngiyakubona uphethe umgodla lana uthethe. Lo mgodla make ngothenga la gogo mani Nkosi yami. Awu mnanzi uyangihlolela mfana mali. Ngolo ngilethelana nje ungibona. Usukela Enzingeni watela wona? Ngisukela Enzingeni nje ngatela wona lapha mntwana mali. Mntwana make ngisiyabonga mani siphethe kahle lapha nabo. Maswati lamahle ke sikhulumisana nabo laba khona ngiBrown Dash kunjani Brown Dash yakubambela mpo egameni lenkosi Jesu sanibonani nonke. My name is Brown Dash mphefumulo wami uyathokoza namhla ngisemaganweni ngidla igama lami inkosi yami ayibusiswe. Ubuya kuphi Brown Dash? Mina ngibuye esikhupha uma wena ngibuye mina esikhuphe ude emkhosini weMaganu. Ya ngithokozile namhlanje na kuthi mina namhlanje nje inkosi yami ngiyayiphakamisa. Ngiyabonga Brown Dash. Ngasibo uhlabele ngokwamabuza. Ngikhanyisile mabuza wena ungibani? Ngingijabulile Nzimanze mina. Usuka phi Nzimanze? Ngisuke manje enjakeni. Kunjani emkhosini weMaganu lonyaka? Hayi kumnanzi kakhulu ethi sibanenge kakhulu bebevela igama lemali. Utako singakhi wena la? Hayi ngicabanga senhlanza 10. Lemthanza ini ke la? Ngithanda siphila kahle, basiphatha kahle, kude lidlamo. Ngithanda na imarula. Ngiyo le. Hayi ngiyo le leliganu nalo. Ngani le namhlanje? Umthethe. Hayi lami leli nalo ngilimemela namhlanje. Ngithi ngisafuna ukubuta ukuthi yini lele namhlanje ngoba akusiyo umbatumbane wami lebangiphakise wena umbone kahle. Asikawuboni cha kubona. Asomthule lo mntwana lo. Asengimethula. Awumethule phela ngongamwisi. Angeke ngicale ngimwisi. Uyabona ukuthi kuhle kwani? Siphiwo sami lesi. Sibuya phi ke lesiphiwo? Imarula yami naye. Sitholela phala siphiwe ingwenyama lokho. So unencumbi ke lokho sowuta kwelishumi nje la. Hayi ngaqala kusengapha lutho. So unangakhi ke nyanga? Ngasi kwe street ke le. Awungiphephela Nkosi yami. Ha. Awuthi funani ngane yakho nawe uthi hlehlena wenkosini yakho. Ho.
Siyabonga manzi manzi. Ha. Uhambe kahle ke nemarula yakho. Hayi sisi nayi. Emaswati lamahle solo sikhuluma nabo ke bambu labete emkhosini weMagana. Ufuna ukungishayela uma ngiqeda? Ngicela ukushayela. Hayi ukhulumelani kanjena? Ngothobane mina oshango sokwaleso umnyama nonqangelelo umnandi ngomonto ongadliwa amantudlewa zendlovu. Umumvu akathobane sakabani sibongo sakhe? Ubuthelezi. Ubuyaphi ubuthelezi? Awu phansi enkwelezane kweleka kaZulu Natal. Oh, utenje emkhosini weMagana. We bakithi. Ngihleze ngifuna ngabambelela uCovid, wathi uCovid awusaweli. Ngiya enjoy. Thanza ini kakhulu lana. Ngendlela nje izingane zangapha evunule ngayo yo. Lana musa kuna ingane kunabo mama. Mama, ngikhuluma ngomama. Bakhona bavunulile kumnandi everything. Like I'm enjoying ukuthi ngibe ngapha. Uyaphinza ubuye next year. Hayi next year. Ngizobuya I'm sure next week. Next week ngiyabuya. Siyabonga Buthelezi. Sawubona bhuti njani? Ya ngiyaphila ngishopha shoppers. Yebo shopperable ngithi ebukhosini obuganu. Uyaphi shopperable? Ngibuye eLuve le eJabulani eTinkhetseni. Uteleni la umaye sowujulukile shop. Ngome kakhulu egogo kulukhuni. Kulukhuni lobuganu lobu nemandla. Nemandla. Utele bona la. Ngitele bona. Awubitela abanye abamfla basha phela nabo bavela. Nangirich uvela rich kuthi baba ufuna. Ngisho labasemakhaya mina. Ngosiyama uBomlas lapho khona mfana esitana ungibone nawe siphebuhle. Sengihambile. Bomlas buyani ke. Basake bayasibalekela Maswati lamahle solo siyachubeka nekukhulumisana nebamfla bakhona la edolobheni laseBuhleni. Sesihambe safika la ndasi ngasetitolo kodwa ke indlela ayibonakali ngenxa yokugcwala kwawo emabhizinisi nabo ke bantfu siyajabula kuva ukuthi labanye nje bathi nabasuka emakhaya bahambe bathi baya ebukhosini weMagana nje kuyatijabulisa bona. Asa sichubeke kafishane sibuke nje ukuthi ngabe kwendekani khona la edolobheni. Kunjalo babukele emakhaya kiwo ke umkhosi lomkhulu wona ke umkhosi waMagana noma ke weBuganu lapha ke eBuhleni siyababona ke bophezulu kwemkhono baphelele ngetinkani kanti ke kumnanzi kakhulu sesibavile ke nalabanye labathi benta wona ke emabhizinisi kanti ke kuyabonakala ukuthi nawo achuba kahle bayajabula kakhulu kanti ke bakhuza libayethe khona ke engwenyameni njengoba bathi ke emabhizinisi kuyabonakala ukuthi ahamba kahle kakhulu kanti ke sesibakhulumisile bamfla abanyenti sivele silana siyabonakala ukuthi sijabule kakhulu kanti ke sitawuphinze sibuye ke babukele emakhaya sichubeke nalokunye kanyalo kulesikhathi samanje sitawuthanza nje kuvala lawo ma interviews lebeso losiwenda nabo bamfula bakhona lana kulomkhosi lokukhulu wabo Buganu. Siyabonga amalangeni lamahle.